Mladenka, još nam recite malo o toj keramici. Da li se još ovu godinu ili ove zadnje godine tu baš nešto dešava sa keramikom, neke radionice ili nešto slično? Jesmo. Mi inače ljeti održavamo ovdje različite slikarske kolonije, male radionice i za djecu i za odrasle, ali i kolonije, specijalno kolonije. Tako i sve ovo u keramici nastalo zahvaljujući kolonijama keramičkim koje su se održavale ovdje. Evo, ovdje je upravo ovo stablo koje je biblijsko i tako tu su, na ovom stablu i na anđelima i na ovoj slici sam ja sudjelovala po ideji, ali u ovim svim malim detaljima je bezbroj brojni drugi su učestvovali, tako smo to ugrađivali i znači imamo ovdje šipake. Šipake. Češki se kaže granatove jablko. Je, granata je. Stablo spoznaje je to. Objasnite nama još malo tu simboliku. Eto, za ljudi koji ne znaju. Kad je Eva u raju ubrala, zmija ju je zavela da ona može jesti sa tog stabla i ona je uzela tu jabuku i pojela jedan dio i dala je Adamu i on je isto, to je bio grijeh, to je simbolično u stvari za stvaranje svijeta i gubljenje onog božanskog koje smo mi u svom početku kad smo bili stvoreni imali. I tako je taj jedan, ovo stablo je u stvari jedna podsjećanje da se mi stalno korigiramo, da tražimo jednostavno pravi put u svom životu. A sa tim nam pomože Majka Božja koja je ovdje.